Tɔgbe kposege enelia si ke nye anyakotɔwo ƒe fiagã nɔ nu ƒom kɔ ku ɖe susuea ta ne woɖu 20th anniversary installment ebe efiawo dumeviwo ɖekawo megava li o ta anyo be ɖekawo yake nenɔ anyi tsã ne wòage anɔ anyi fifia yata yewole azã la ɖum ɖa alebe fiawo nava yewo kpe fiawo be ne wova gake taɖo yake ne wokɔ da ɖe azã la ɖuɖu dzi nye ɖekawɔwɔ, ŋutifafa, ŋgɔyi kple sukudede deto enye azã la ƒe tanya. Kpɔ be enyo be ɖekawɔwɔ nava, sukudede nyui detoa nava ta yewole agbagba dzem le azã ya ɖum alebe yewoatu suku si ke nye 3 classroom block unit ne anyako sukua si ke nye Aŋlɔ Awomefia Senior Secondary School wole xɔ ya tum woakɔ na sukua alebe wòanye nu woaɖo ŋku dzi gbe aɖe gbe be menye wova ɖu azã ko ɖunu o ke boŋ yewoawɔ nane wòanye ŋkuɖodzinu alebe tsɔ megbea wona amewo akpɔe alebe nusɔsrɔ̃ nakpe ɖe ŋu. Enyo yewoadze mía be míaɖu azã ɖe ye mía ƒometsi aɖe ƒometsi nya aɖe na miasi eme le agblea me ʋua ke de fi fia makpɔ be efiawo ɖoko ma ame sia ame le eƒe mɔ ke ƒometsi nya yi ke míele ɖe asi enye ŋgɔgbe yiyi kpakple sukudede deto eye ƒometsi nyanya le asi fi azã ɖomi azã ƒe ɖuɖu ye bi be míakpɔ dzidzɔ aɖu anumano kaka bi be míawɔ nane abe ŋkuɖoɖi ŋkeke nu ene yenye sukuxɔ yi be míatu ne Awomefia Aŋlɔ Awomefia Secondary School sukua le nyakpo sukuxɔme wo sugbɔ yi be míatu sukuxɔ ɖeka me le 1 block alebe míaƒe ne sukua. The paramount chief of Jurel traditional area and the vice president of the Western Regional House of Chief, Ulai Angama to Ajan II, and Ogoglombe Keva Anyakwa Ekpobe enu nyuiwo le dua me. Woƒe gbegbegblɔ dekɔnuwo enyakpɔ ŋutɔ paa. Gakpe ɖe ŋu hã tɔgbi ƒe zidzinɔnɔ eƒe ɖekaɖeka bla va menye fefe o. Ekpɔ be edze agbagba ŋutɔ paa menye viɔ. Nu ɖeka yi gakpɔ de dzesi nye be edze agbagba le dua dzram ɖo ta enye dzidzɔkpɔkpɔ na ye be ele anyakotɔwo ƒe dome ena woƒe azã ɖuɖua me ko ebe yi hã yakpa asi ɖe wo ŋu elabe kadodo tɔxɛ aɖe le eʋawo alo anyakoawo kple yewo Western Region tɔwo dome ta eya ta ebe yafia lɔlɔma. Beautiful language, everything was of course. So we have enjoyed the stay, our invitation. Togbe is graceful. Again, our coming here very close between the people. They will see that their team have come here and then they will be very close to the population. And those over there in my area, they will see that I've been here and most of the people here also propose us
this state. So I'm very, very, very happy. I haven't regretted. My people have not regretted. Everybody is happy. You see how we dance, meaning that we are happy. We are congratulated Tobe for staying on the stool for 20 years. It's not a joke, though. Staying on the stool for 20 years is not a joke. A lot of problems. So when I went to his palace, I saw that a lot of things have gone there. He has renovated the place. See even how people come to him and all this is not a joke. Fiato Toby Anthony Fuga no Boblomba enye eva jijinya be yuadu 20th anniversary ne Toby Posege the 4th godo kaka maufa maneuver ko eva jijinya ha ativama ko amodo le azana duduma nusia nu jefia auto jega auto amasia me pojijo Toby nto ha pojijo be Zumavio, even Council of Elders, Otidu Azana, ko Fiabubo, Cho, Tepe, Pio, Tepe Didio, Kata, Tiepeuma, ko Amaraka Madun Playo, Kanya Tijoponaye, the Alio du Aliole Buya, Eti Vamanema. Tano Anyoha, Anyoba, Honor Dumziga de Council of Shimonola, Yakozaya. Even though programs are over, midday here, but only I'm able to go Mauta, Sam was as he was a Papa Tommy to her, I'm on who do the young issue for my Tua dividere fia pada Kongo mereka ada juga tim yang jadi tomorrow hari kanya unity, peace, development and quality education mereka orang Kafa Maninono boy jadi ke amo peda susunan yang dapat nama apa macam ada juga mutu kakak tuwa mutu kakak zima ujiba mafia ale akuma kakak abita koi apa kumia dana mau